Akabinja k'abantaba beteranire ahari Birara Resort Gardens bagiraho ikiganiro cyo kutongozaho esabiti y'amezi bakoraho n'ebintu bimwe ebirimu okubyara emiti y'emigano erikusinga yo kurinda ebyobuhangwa ahanyuma y'abatayayira emyanya y'ekisharara eyatorinwe kurindwa erimu Kanyamisinga na Kishoro omu gombora ya Katete omu disitulikiti ya Kanungu na Mitano Katungu na Ntungwa omu disitulikiti ya Rukungiri. Engineer Orejambo Albert nagira ngu n'obuvunaanizibwa bwa buri muntu kutandikira aha rurengo rw'amaka kuta omu nkora emitendera y'okurinda ebyobuhangwa erimu kurinda kasasiro nk'ebiveera okubyara emiti n'okurinda okucuukuuka kw'itaka. So we need you to continue raising awareness. We have the faith-based organizations, the churches, the mosques. And surprisingly, the traditional institutions, all these entities preach about protection of God's creation, protection of the resources. There are no institutions that say, let us destruct. It's all about that. So again, we call upon the public to, one, rally on the cause, participate in the Water and Environment Week. Engineer Arnidwe Sam Kajojo, chairman w'entebe ya kataano wa Kanungu District kandi ori chairman w'emirimo egi ey'okugaruraho n'okurinda ebisharara ashabira abantu kureka kuteera ahansi gavumenti bakashagika emirimo ya gavumenti kandi bakagirinda kugira ngu omurimo ogu gw'okurinda matanda enengo Wetland Catchment Area gavumenti etiiremu biliyoni zirikurenga 200 teshemereire kureka abantu batahendekiire aho aha mibeereho yaabo. Itwe nka gavumenti turija kuguma turahagira abantu bita ba project egi kandi na partners okureba ngu project yaba successful because ntumanye sente zigi gavumenti etutiiremu kuruga omu World Bank funding ezi project ni nyingi abokuba nimanya habwa project egi na kabuyanda tukatwine about over 200 billion. Dr. Hembisibwe Gadde Rugaju omuhwezi wa RDC Kanungu ashabira abantu okurekeraho kukura emiti n'amabaare agari kusimbwa abahangwa aba ahabokuba nibo bari kuyamba. Bamara aba national water bamara kugenda bashobe bagikuratire bagikure kugira ngo ababisha bagironde gireki ati kandi ni wararekora kubi aza ibyo bikindo nibyo byino mugasho namwe nunka hato muri Kanungu tukabona abantu bine mikeka turakura twatwine handi waka tuza kutema ubunyasi turuke mikeka ukatukagubona hati. Gerard Babi Kizito ow'ebyobuhangwa ministry y'amezi n'obuhangwa ashabire abatungire ebintu by'enshumbushanno okubireberera kurungi bikahikiriza ekigendererwa kyabo. District 33 zonna ziri mu Albert Water Management Zone. 33 zigabanyizibwa ne Water Management Zone endala. So tuli wano olwaleero nga nammwe twagala okubakubira omulanga nti tetulinda gavumenti nti enjuki zaffe ezabadde bweziti. Pamela Chobutungi ow'egombora ya Nyakanjeme omu disitulikiti ya Rukungiri ori omuhandiiki w'akakiiko akari kureeberera emirimo gw'okugaruzaho n'okurinda ebisharara bya matanda enengo agizire ngu bagiire aha kuta omu nkora ebiragiro ebirikugenderwaho. Nitwenda ngu tugumize muna sustainability men turambura abantu abahire especially abahire alternative income generating projects ababintu bahinga hii n'emigera bakuhinga he bitashikire bikushisha obyo butonde bw'amizi when government kwe bahire alternative income generating projects bitwenda ngu tume tubarambura. Abahingi nibagira ngu nibashagika emirimo eriyo neekorwa ahabwo kurinda emiti ebiire neetemwa munonga kwosya amakara konka nibashaba abashashwirwe enshumbushanno kushashura rero hakabaho enkwatanisa nungi. Emiti egi ningira tubaraze kugitema ngu bosye amakara nk'oku batwire nibakora endiijo kiraza kubayambaho. Project egi ya Matanda Irrigation Scheme
abantu nibagikunda abo bakompensatingiye fure 100%. Konka harimo abandi bantu batakompensatingire kandi abatire imishango yabo mu channels zikire kuri bino grievance redress committee. Tugenda hagomizi go kuhingisa abwo kuba gaza matanda nitwe bahinga nitwe ntushara nitunanka nituyayo ebyo kurya nibatushakisa. Amakuru aga gashakwa Robert Mugabe.